Talofa lava e mange le musica le for the Thursday afternoon. Yep, so a warm Pacific greetings to everyone who has tuned in. Yes, to the BluTable Talanoa. Yeah, ole blue for lea ua o mga whaeaku asiata. It's blue as in BLU. No e, kule ki kongule kanga. And yeah, the rest, well, you can find us on, we're here at the Pacific Business Hub, where today we are going to get to know a little bit more about this handsome face right next to us. Asiata, it's so good to have you back today on BluTable Talanoa. Yes. Nice to see you, beautiful Dosala, here at your studio, with the lovely crew and supporting members. This wonderful program called BluTable Talanoa. Ia po le Talanoa dungo le lau lanu mona. Uiolea. Ia Samoa ia no ole atunu tofi. Ole atunu e au talanga ta. Ia ole atunu ufo i e wha me melo i le loto male nganga. Ia manantu ia ole au wha talo wha tuia i tupu mai e o tamali fo i mawhale upolu. Le whaangaloina le afea ne le pai sina o le ngā lue ngā le atua. Ia e whioi o le tala le lei. Ia i lantou watapu vai tasi i ai ma malu o le atua. I lana ngā luenga i le neifonga i le ele. Ia pe ia o upu e masani i taulangina le atunu. Pa mai ia o tama ia o le ua whaao i ai whaalupenga o Samoa. So meaning o whaalanginga umamama malu mai situlanga. Ia o le a siva tau whaitomua ai whaao i tama ia. A talo whala i so se whaitaulanga i whiangai ngai fia mo tau whaletoa. Ia ai me se foi la fionga i pantele wala ngai ai fa fianga ngai le ringi fa le tua ioi ia fionga i pantele ia ai me se foi ia o ti akono wa o missionary o le autalai so ola foi se fioi o le tala le lei o lo la tala ina maso le po vai o le manu malo ata lo vantu ia le tausala ia pe me se foi o nei asiata ale manupio voli ko ele tatou proclame me se foi proclame le tuma taindai ia le wo fa ale ofi mai ai ma ia il tatou proclame Samoa ia no atu fa atini o tausala ia o sama fainga tatou fa fale tatou tala e faingo fi ai na matara no atu mal tofine e faingo fi ai foi la weva mai ia la foi la si mai lo kuinga. But it's good to see you. It's good to see you. I know you've been busy and, you are working together with our awesome team and, of course, the awesome producer Lemo. Without our producer, I know. Thank you so much, Producer Lemo. And not only just Producer Lemo, we're here, as mentioned before, and every day we acknowledge the Pacific Business Hub. Awesome, amazing Laura, who is every day here, and even though we distract her, Yes. Is she single? Oh no, she's not. Sorry, she's happily married. Okay. Yeah, vai. Eu vou te ata o ele no ngol tato poka la mena fo ele fia io. Ale ya fe mai pe fa se no i poko fe malora. Matala no ai do mana yo pisinisi io. But I think she's more than she can help you beyond business. Absolutely. They have both lawyers here. Not that I want you to get into trouble if lawyer. No. Hey. But we've got so many people that can help you here at the Pacific Business Hub. Well, out of I got questions. Fair tau mai lo sei. Wa matuala le lava lo sei le ta por kalame wa kaule me fainga usavali mai ko ngwa ni le se senga o lo sei ala wa fionga to o fele kau mai lo sei. My beautiful say is sponsored by the beautiful Mel there. Say Oriana. Wow. Heaps of says also here available at the Pacific Business. Yeah, le nala a faila e fia mo foi so sei wa I ka foi o kuai lo sei ngai ai. Fai ile tama o le ainga o ele tina tala vo tina feololo tina toititi a feololo. Ia ma tina o matua lava. Fai ai fia maua so sei pe o le sei o le la le lei.
Ia le to lu hatu masiata. Ia le na sei Oriana. Say Awane Oriana. ngalo le sei Oriana. Ia o na faila fa lo ya se fa fenga ma wel to te le sei Oriana. Say Oriana, you already know where the Maori Samoa is here in Auckland, I Mangele. So please head over. They are open from Monday to Saturday, and Mal will be happy to help you out. And Mother's Day is just around the corner. A le la fa yatu. Awa o le la wo te e fo ma uya. O le o futeno le o te o fo ina. Pe ya no fa jawa mai fo ina le sei Oriana. Ia we vai la ia. Ile matango fi wo nga tasila ia fitia wo nga kasi sei ma o fukingo. O yo le. Pa tai tele ia ai ele nga tailea. O le matango fi o le nei aso fa tailea tua ile aso matango fi. Been a beauty, yeah, no, Eleva Villa. I can guarantee you, I can tell you today, Sasala Mele, ngai kai au, because Lemo is wearing yellow and Asiata is wearing yellow. What's this with yellow today? What's with it's a BluTable Talanoa and yellow people are talanoing on the BluTable. No, it's been a vibrant, colourful day here absolutely, in the office. Absolutely. Ia ai lena ava pela o le te maalili ai lungo lo moenga le nei taimi. O so ia ilalo like, love and share. Wani ngalo. Iyo o lau fo ilea fiso so aninga isia ma por kalamia me se fo por kalamia le to fine nei, por tau sala nei. A fai fo ile ke I ka ma we me fai. Si ka ngo ye share. Yo fo ye ka ngo share ma like ma tato page. Don't forget visit le tato blue BLUWAVE. .co.nz or .com. Ite alwa ya waire I umanga type le kamanga ai so matato website. Visit yana sila le. A fai o kausa ungi se puenga o sau fai poipong. Ye le la fa ya. A fai ke ko manga o fa ke kengere mai ka inga ya oi. Au la se ipu elo wa kai ka mai kia o re pulu hei. Iyo ia le na. Definitely. They are awesome, and it's been someone said that my sage from Tuvalu. O lo ke kau vai ku nga I meu Poland ia lau ko manga ku ai science wala nga nga le leira science ia so ia wa ba mai ngile lau le au ke fa mai what are this ia fa mai so le ole peto Ole petos mei o Tuvalu. Yo vai ko ya ongori ngiri sia so ia fa ber fa ya onga say the word ai sa ngare upu potato. Yeah, Asiata's on a roll today. You know, as you can see, with the bright yellow, vibrant colours that's coming through, I think he's getting himself hyped up for today, his show this afternoon. Don't forget the new show tonight. Absolutely, I can't wait. I can't wait. You know, I've got a special visitors for you tonight. And you know, he was one of the superstars in the 70s. Manu Samoa 70s. Ai ke lola la utala. O te fia ta ua tua ia te oe le isi la sanga la ua iai ka mano. O kere ka ua kole ingoa. Iwe, au te loa awha pera te fia whai tala moi. Join me later on tonight at 7 on my first ever TTA sports show. Yeah, well, we're talking about, you know, the show that's airing tonight for the very first time. Yes, here at a very special location. It is also powered by MakaNet. Absolutely. MakaNet here at the Pacific Hub. If you want that VIP special treatment, you know what, feel for ole push zero for all of these big names. Wow. I just want to go straight and talk directly to the CEO. MakaNet awhapea e ko kau slow waku ele internet. Hale vilia MakaNet, and he'll be able to connect you straight away. Wow. But no, it's been, I think those are our acknowledgements today. Yes. Of course, we cannot forget, Esiul Polale o Iti. Oh, I know. Oh, well. We cannot forget Iti, wow. the Blue Team. Thank you so much for allowing us to live stream and broadcast on your page. Absolutely. And you know what? I've got some magic words, you know, from the brother himself. Hey, wow. The wow. I love you, E.T. Thank you very much for sharing and then as well as supporting us with both shows, BluTable Talanoa, as well as mine later on tonight. Awangi e moeli. So swangi me fo inga ngi. Ui olea. Just tele nei vai nga fo fa tata no nga me sori ta por kala mele nei yaso. Ai e faila utala. Mali e. Ngai ronga mele ngo ko kwai mai yangi.
Yeah, I know. Well, why? We have to up our game now. Absolutely. We are not allowed to be late anymore. Ia o te whaamaruru atu i lau awhionga le tamai tai pule o le tāpurkala. Yeah. Te ngo koe hawhi whai le mōla ngei, fo ile le tau o te ia wa tau sumaria, mai le tau mawhata sainga, fo ile le sushi. Sushi e pole a. O wawhela ni, kei loi, o ke i lo watu ro to rua mau atu. Ai lo rofi, mai ka ngakar ko a keli. Le kiu. Kei lo la, le kiu. Le kiu ngā, le kiu le bank. Si de ia mamau le bank, o ruki karanga o food court. Ai, o te e foi le lo rofi mai o sa poku mai o kiu mai ya o fatu matoinga ele pinga kala o mai ko fasi ya upole ari a ai ki roi a o ke fa mai o ele te lunga le BluTable Talanoa o ele ke roi o le makwa o le ale upole frame mas e o le makwa frame mas ya tele melo o le yo la por kala mai le wa ai ti ro lo pore ai mo fasi ai ma ila por kala For me le kiu. He's very famous at the bank. Ai la lenga e alu e kala me se kupe a wa ia ka pokala me e giveaway for Mother's Day. Ya, o le upu sa o no wa lu te tau ma fai pe me fai sa o va kolo. Tau fai si o va kolo amo mami. Io. A o le o lo wa lu ke o va kolo a ru ma ave mami. A wa ele e si la o va ia kwa. Ia na va tu ai fa mai fa tupi. Pamali o le fu ile I mama le si o va kolo le I. Io. Ia o fa sanga mai lo fa tu. Mami. Koe vai lo o fola sa ki ngā kau sanga kia. Wow, you already know where you can go to visit us on Blue Wave Facebook page and book in something for Mother's Day. Leo o walu le famous asiatale e stand in the queue. Wow, you don't have to stand in the queue here with Blue Wave. So we're going to go into a break. Absolutely. Straight after the break, Lea, we're going to get to know a little bit more about Asiata and his background. Yeah, langa o langa le Samoa, being a lavale, being a lele, being a good girl, being a good boy. Chega ko mai la le break so le ingusa vai langa la mo mai fa ka vai saro il vale. Yeah, we'll be back right after the break.
on for your first day night. But we were just talking, you know, I haven't been out in a long time, about 2 years I haven't been out. Well, you 2 years, I think me was a few years. So yeah, I've just realized, you know, and you know, Kako Samoa, we love to support and you know, help our community, our Samoa. Absolutely. O lo te vai atu le lisi e le tā whaalinga. Ma le wha silasilanga lea, ma le tātou office whasalau nei, o le whaamoemoe lea, o le... It's a Mother's Day celebrations social. Ruinga mo mātou lea tau koe kiki asko le sipi wha Samoa, ea o le whaia le tātou fia lea whaapitoa mō tina i le aso toana i nei, i le whale whaafia na wailu mo le tātou screen. Whale whaafia o le fia nightclubs. Ia vai, ngā o mea fia me e kau ke whaia. Ia o le taimi iwa i le afiafi e te tala ai whai te toa se ia pa ia le taimi masani lea lava tau te sira fia tau tafa wai. Ia le nā, o le whamoe e whaapitoa a le a kopa. No winga a kopa. A e su ea po le ale a kopa. Le ai ele o se vaenga le au ke ki e helikopta. Le ai a vele o le wa aka ioi. Tama matene tuai o a vele. Ioi, le au ngā a vele. Longo ngā karango ia a vele. Ia, longo E.T. foiles. Ke loa, o E.T. foile. He's the helicopter for a kopa. Ia, le au AC. Longo winga a vele College Old People's Society. Ioi, le e loa foi ka mai ki ri o le moku fa umi ri ko le na a fa pe sa e le a onga a vele a o tawina o le a onga a vele ioi e le sila ko ngor sifir kaulanga i pe ke le fia i pe ke le fia ai ia la ngore ngoi o sia matu a onga sai ai o ke le ia onga la ya vele ke le ia onga langa kulia o le fa unua ke loa no fa longo o nga principal o ia E.T. o le a vele. Ia, tasi foi lea sui tamatuai e ata mai no fa longo ia na matatia. Ia e pisa telling ta fasi solo e tabaiti o ile ia. Oh, you know what? Because I don't know where this place is, but Fia nightclub. I heard. Excuse me. I heard. Ia, le na a fai tele o sila fia le fale fa fia a le fia nightclubs. Ia po o le fale foi leo lo pu lea e sitasi foi o alo tam fa na le tiro le telainga ia Pauli Sanele tia i nai papa toi. Ke loa fale moa fo ia ka ku fa fai ngo fia fale moa le makala si ka le lima le kai au. Le kele ai nga umanga ka fa e kifa ku ia nai Great Saffron. O lunga tonu lava. Ia e te alu ia e te mawai le fale fia lea. O le fia na clubs fa ia fa moe lea o a kopa. Iyo tama mteni tuai. Ia walanga waso ia sa nga o kama lea o nga lea. Oh, sa na o na tama ia ai pe ta ia sa lo to ma fa po se me o le rua fe ia o kau o tau ele fa pe sa lo to ile tau sanga na fa tanga i lo matama itai. Ia ai Ivono. Le kofa pelo mo Ivono sa. Ia sa. Ia Ivono sa fa kanga i lo o ko. Ia alanga foi lao le a onga nei. O tata no te isi ai ono le fa ala wi lo fo ia le a onga a kopa. Ia. Tasi le a onga langa sa o ingoana o le fili le kaulanga. Ia mangkua ai sa vale ko ai fa yo ma fili ma ko ai se sengi o kanga. Ai ke ro la utala o le fia o ye o ke ngeki ya so ia. Tamai tole a onga le. Longo minga lai kumu ngai fia on Saturday. Ia le na awone ngalo lango le fa moe o tama matene tuai o le kolisi o avele. Ia. Are you going? I'm going if you're going. Le ngai ia la ula unga fa le ngai fa le pole. Iyo. I've never been there, so Fai la o matasui. Fai o matasui. O le malanga tia. Ale la uno fota la waru ke kakalo mo fa moe. Ia umanu ia to fa moe. Le afia fi ia o le nganga. O le ai fo ia wala lango ina. O le fa moe. Pe ia mako fai fe au sa o ngai e fo ile onga le. Iyo o le kama foi la ia nga mo maka ke kele e si le lima.
Very proud. Ia walanga ora onga le tele ngana na e Samoa. Awa ai alu ngi whakakainga wa isa kinkiki or kongu. You know, when you wanted to, you know, hit up one of the beautiful girls back then. E peila e paule o na iau whailonga i te aru ma oi. E su e isa utaine. Io, e uputu sa sawa. E ke aru wele le whailo o futan top. Ala ua maka ki kele i lo kau au. Le AC, wa a AC, a Vele College. Ai tu sala le la kurisi au kamaria. O la se AC, akiro wa pata mai vane fo wa kango kuskusir kala mori wa le ngai ka wa AC. La e tau panel fa fonga la tunu, la tau toto fo ile la lo la ele pele ma osia. Ka tu lo yele te, wut. Ele lo ele lilia. O kinki ke a onga ya Vele. Yeah. Ala fa ku le. Oh. Are you part of AC? Yeah. Kamaro. Ja, Vertulo Martini. I'm AC too. Hoe gaan we voor jullie haar? Ja, weet ik. Even met elkaar olie hij. Mau company. Don't forget to. Ava pela ngaya for ya mau kam aru eva ya avili ke AC e foi moi or AC out AC. All the letters of the alphabet. Just go and support. You know, we can't forget, you know, I'm sure E.T.'s going to have a live performance there. I'm pretty sure someone can convince him, you know, live performance, I'm pretty sure. And I'm pretty sure Mele, Lena will probably be there as well. Big names there in the music industry. Absolutely. Tasi le oa onga wa Samoa. Wata iai vaenga le oa onga. E lua onga sa tau vava iai fo kusei e tau var kolisio Samoa ai pe a ele ausia ro fo ile winga ia ona e aru le avele o nga la ia ro fo ile sa tau fui la val taimile a nga ma lo ia ai ona ma to wa ro pomoni ona le uma e tartara no mai ia fo mal men wa nga Samoa a to vai me sama le fa pese si ai fo yo o se scopa le ai o soka ngo iai e le scopa ai sama fo si wa nga Samoa Pino fatu langa o au malo o langa pisa o alu ai le li. Io la foi la le na ave o fa o ngale o nga America le o pesenga. Io ma to la CCWS. Io pesenga. Ia o ngale nga o America, you know, but really no le o Hollywood za. Na mele mo le o Hollywood. Ja, Olina. Itu langa ta. Yes. So, please, we're all going to be there. Don't worry. It's going to be there. Everyone's going to be there, so we can't wait for a Saturday. But let's get to know a little bit about. Yeah. Well, le tūlanga fo iai o le ase o le lau pai tung. Ai le ifaya sa utala lea. Ono tūlanga o lau porkala mea nane. O te mana o se ifa e moar kiri kiri. Se fa o so mai. Ia kiri kiri. El tūlanga. Le la lo sisi la mai na wai lunga. O le osor nga la upur kala mai po na nei. Iyo. GTA Talanoa I Ta'alonga ma asiata. Vai la o ia. O le loko fo ilalia. Le la ia la upur kala. Lo no winga sila ne ile fa ala wilo ina le na o le por kala me fo ia sinei o nga pepe. Ia le na Talanoa I Ta'alonga. Wa kilo sila nga ia ile tale na vi foi luma. Poro paskeki. O mea fai pele. A sila ku la I kele pingi mea fai pele ngai ai. So le, fai keki. Ioi. Fai keki lava. Ioi. Maka okia mala le loko lea. E ma fai a fa mole a le mo. Se koe fa e mo fa la loko la ngai la uta le ni no te fia ta o kia. Ioi. Ila fia fil nei. Mela, he said Hollywood. So let's hear his Hollywood sports. Ya, le nala. A fai vai, o kuri mangu ngak sila ai. E sila ile pulo ngai ai. Ioi. Ai le pulo nga lang mumu. O la champingi muli nga ngai ai matu ta alonga I America. Ya. Pa solo ai ya. Ai la ma me o boxing gloves tanga ke vai runga. Le ai ile o se tau fonga ile o fa akau fa muli. So Asiata, you're telling me, did you play sports? Being all sports. Oi. E ke fa fonga ba ya dira o fio ngari ka mai kai fai por kalame o lo ke fa ku ngau ka no ya. No, I just want, is that for real or for pretend? Okay. O Seutina. Ya, o le tama sava. O le sava.
e sa vai ngo bola ia pia I tu moa lo tina sa tu paitea io e ai o lo tama ya o le tele o nu o si o tama ya sa taua lauli Oh, Satawa. falelima. It's a very popular village, I hear. Don't all tell me the that you're a time. Satawa as No, well. no, I'm not Satawa. A lot of people Satawa, yeah. Ai o aula no fia lava I sa mo ta ronga la kapi. Yeah. Mo I lava. O te fia lava fo. Ia fo ka ma ko nga ma ka mai polo fangu fa penei o polo ia. O te loa e nga fo I si la fia I o New Zealand born ine. O aso ia ale mo se polo la kapi. O te o fa atu mo fangu fa apea. Fangu ingo fa pene. Te fa atu mo me o lau sului. Ia po a lava lau ola ai fa kumu. Koe ka pongi lea. Ai box fa ku sa o lo ai tuli. Ia e fai fo ila si le le. O e fai si sawa fo. Ia. A o lau sawa lang ke ringa fa o ngari kuringa o kaka fo. Ia o ku mak fangua e le fa pea. But anyways. No saule I tu moa no wola e la fio anga disi no o tamai lau li. No wola o no wola e ia ao o lima ma fana fo yo aunties ma uncles. Io, la fa fonga mai fo ia me se anti sa mo I lauli ia ba, ia me se yo tamai le pai. Na tele ai o le olanga no wola e ai fa pena. Ia, e tele fa ala na o alu I sa vai le a fa ia tu wa o saula ia o lo saula mai sa vai o te fieta alu ta long. O pomoni ale la fa te lo fo e mata mai se o tama. O saulo wa o ngai le o nga o avanoa. Le o nga le a pesenga, le fa fonga mo te lo fe agree to tele etia. O le avano o le a o nga o facility so taleni. O walu loa develop la uta alo la kapi. E ini sio ilan tau fo yo la e mo le mawina me se von manto yai matu a wa onga. Ta alo first 15. Ai te ilore tangata na whaangata ina lo ua o langa ta alo. Na koe whaangaka si o lava kama. E la utala monia. O te ilo hoi a yo kari e maingi singa mako a o ngai pesing. Lea ngāre whasinga wha mo anga wa unga wa umautu. O lai tu ua o ngā mawhaia mātou kore nginga. You know, training after schools. Ia o si o foi tama. Ia e se foi linga ves ke sa ia yaso ia. Ia ele sut ke le langa tamo foi le mana o atu o lo le onga. Alu sa oro ele fali. Atu wai atu la u le fali. E kasi ala ma fau fau no ye. La are o ka fau o vai moso ma me uma. Ia o I kai ma ke ki funga le. Ia ai lilo iona manatu. O lai u ke kau pasi polo, lai kau sueng se. Sueng mga ilakapi. Ia, wo loanga wa kau le mai kele la upeng. Kau maka kupa. Ia fa pea la kau fa mai lan momo. E isi matou ko le nginga nga fai. Ai la tuai lo uta mama wa tuai fasi fa le le ia u tono le malai. Fasi mai au moni ala utala. Mana tuala te fai so o tala le o le mele o le ma. O le ai o songa ele ia masisi e kava inga le mele o le ma. Mana tuala le o fasi o e wa e matua po la te ia 12. Ala ke vai ko la foi aka mai marking kiki la ki fiaru ia. Ia e jailo. Ai ha nga foi le story nei mo matua. Ola ula vale tala. Ai ha nga tele. Le nga e yai me o manatu na oso le loto ri tai mirena. Mua. Lava inga me o ka longa ki ko fika lua. Watama. Ole upomonia the mentally and emotionally pressure for the stress. Scarred you. Mango, you'll probably be number one. No doubt. Alang ngari umaraw number one. You'll probably be number one Chelsea holder. Number one bench warmer. Ya, ole wina la, ola utala. Wo faya tuwaile. Ore mafuanga tonuana na utangi ama waru le fale me fai mala utala. Ia ua uma fo ila uma ia tu ai ngam. Ala e a tonu ele tari tonu Aristotle. Ai moli mauni so ila tau fo sa ma tu ta aro la kapi. Ia onga first 15 na sa mo. Ia ole mafuanga la ngale wa efisili ai. So I'm still into rugby in terms of watching, supporting and following. But you don't. My spirit is still there. Esa o ile kala foi. And my heart, you know, no tora yo arking o fa away. Sa o fa ko fa finge mako. Boy. Ya, tulangan na.
You know, yeah, so, you know, and it is, you know, mum and dad are very strongly pressure for ingali but leonga is so New Zealand. You didn't want to take up your kalingi again here in New Zealand now that you're in New Zealand? Ia, mana ia whaafisili. Ana tutusa ai mare taimi. O te whai atu o le alme o le antu uai. Ai langa ke ilore me mali. Wo usau ngi usila. Sauro ingai kau karai kiki ai. O pusawa. Iyo. Na uma naru la fatala I ngarwangan tala I ale kalesia matu kalesia saya ina ho I taimi o tau tua I kalesia iskrisa lo pio nga tai. Lo tala ile I Filipina. Ele lei kere la fa Filipino. Iyo. Ia ai a kunti lang ino ka mai lang. Ai a le winga la fa metalanga. O sa wilo ni usila. Bo mai na vai taimi. Ia sauro ingei le ka alonga Iyo le alu sesi me fai se pisi polea ia ai saurua su el to lua o le pomonian na ia peila o le talia tulena ia wa ama vailo fo ia fa mai le talama sani ia ila to e fie ta alonga experts ai me se fo io matua mai ila to fa mai ele le ia se kama ka alo ai fa mai marsi u kalanga fa mai e wore ko kusa langa wa fai de ko lua. Oh, so once you settle down? Yes. Ia o sauro nei o so iloa o so loa fai me ia nga mumusu ia ma kua e vave fai te mirena. Ia on mafuanga lana ia ma fai ilo maritala lis fai fe aulia maka fa kafe a kua ia le fa pene. Ia wale wa sau male au ngata kele ma mea ai ia walanga o sio mantou ai ngai Samoa. Ia ele na male laina. We started o sio tama stanga tamativa tele. Ia e o mer termine la ai maki vai o ele fa pe o makua ke le ngi ko nga kopi ai mai le na mativa na o lo ia ia o tele fia mana o foi o te arwa tu ai le tu ai nga mativa le wa ma maki va fakas ke manga gualta la se o anko nga i nei u fa ilangi fo lo ngai no ya so e lo o mai tu tele la e ka ya so i lo li e wa tasina u so se o tama au te mena tuala la na talana na fa ia te o usau anga usau wa ingai fa mai san o mo sau kingi e o fat yes kamai ala lai fo ya la ya fa mai o mo sau kingi o fat ia o se kingi ki fa mai e kelenga nga me e kelengi kupi o fa ya tu ro la o ke ka wala ku amare skai fo ile se le o le tupe anko le no fa mai oi ai lo e makiva o so le maumea. That is some bad advice. Mai fa fonga la le principle behind it. Yep, okay. Mai awa ilo ke makiva o so ka kai mau ile me ai a fa ilo e makiva ai o so ile makiva o le me mau o le masai sai ku lo le ku. Ya, o le toinga. Ya, le winga la le fa mentala. Ia wo ka sau. Ile yo so ra se maumea. Ia o so le to ru na vai tau. Ia pe o tūlanga ono o taalonga. Ai tasi lea whaalau I loa I lau tala I taalonga a mataili puana nei. O le una ina lea o le awa noa e ono maua e whanau. Na ile tala na whai e sea uwhewhi au le pōna matou wha malosi pōna pō. Tu sai o sio nalo tamaitai. Langoro uwhewhi au ori inga aru le squad at man Samoa. Oh. Ia. O pomonia na lu sa le fo ilanga ia io se ponga I nga ai talonga la kapi ai fa mai la na tau e tia o tau po e na fale tua o fia la kapi la nga fingi io mo fia lu tene e ale I la kapi ka mai kia onga ia o le fale tua fo io o ile nga fo ile le mamai fa tava io na fu e o popo ila na fa na u musu e se ma o sia se tu langa fa pena ia o fa pena la verso fo ia ai ke ua fai atu fale tua se ke le ma o e fa mai vai o me la tari mana e fai ale la kapiro kama vai ale la kapiro kama a ver quem e fa o kaling ia alon kama ia o le principal ia ja o le tala e ia opportunities e o ave develop ngai kama ele lo por cap quem ile on mansina definitely ia po le au fo ia a tele ani usi Yeah. Ai o sia ulea te mai faso ma o la fa ma lo si fo ie le to hotel le te e wa wile le stanga tanga ma twala o lunga ni o nga la fa fonga mai lo ia o matu tausanga pe to toru e lo ia o matu tausanga la Samoa
Ia mai lātou matua, matatia, mapue o lātou tau mawhainga. Yeah. Ai o te loa ea olo whamanuianga ia mai lea tua. Yeah. Ia ore tofi o ainga. Iyo. Ia ai e ala ese whamanuianga ale atua i le tangata. Ai kei roe paure me fia vai mai ai. It's how you exercise that. Yeah. Me alofai au mai atua. You're going to exercise your melofa today on your show because you didn't make the first 17. Absolutely, absolutely. So I lolo wale la kapi. Ale au lo kongon malai. Ia sauro e fai akung isi me so soangi e kule ia tamaiti o to tonu malai. So we encourage you to if tap into the talent that he couldn't tap into. So because of come from Samoa, you know what it's like, the life in Samoa, the sports and everything, the challenges. Lea wa e malanga mai New Zealand. What were the challenges when you first arrived into New Zealand and the comparison New Zealand, Samoa? Mana ia lau whawhisili pia o el tofine. O le tele ia, e te lola utara, sa tele atu mea se no o saufai. Le wata to e tu matilo tilo e peo le tala i le tama mātou sa la fai. Wato e tu nei matilo tilo. E iai la mea vo ia watau mawhai e to e whaanga kasi peo le whainga o le au wala. Whaanga kasi aku ma. Ia, a ua isi mea kau whaanga kasi aku a ukele ia ma le ai ka alafu ma le tele o mea. E nana u whai atu la u wha soalea. No au sau. O le mana ia o tūlanga o avanoa i ngā luenga ma tūlanga whapena. Yeah. Ia ai foi lisi tala a se foi kanga ka e ke minko ai. Matangata na e tau mai ai. Ua se ai foi matulanga. Mankoe e pole alo wa ka mai pole alo ta failonga ka ke sau makai ke Samoa. E ke le sau yo failonga nga e lo ai le yo Usila. No. E ke sau wa e ke fisili ala nga e fisili a muri mai ia mo mai. E ke fisili nga yo ai nga foi ia o le vanai nei. O le alea ma le alea. A whailanga e sau nga makua e maa losi mai lau sefe kupe zamo. E sau e ngofo i sau a inga ngā o le masingi. Yeah. E kusa e muli len lau le songa. E muli e vape. Wait a minute. Yeah. A ua e amio ai peifo e whameltara tu spaia. Ia o e ke koe realizing a inga. A la fo ua e minko ua e matua ia i tonu. Ia, e le taura le pua malafo. No, I will never ever blame po ai, no. Because it's still a lesson. It's me. Yeah. Ia, le anga na maya le tuolo ta mawhau e whao ngā lei. Ia, e peitai. Ia, ua leo ngatasi. So, o le ala ua iai le tūlanga ua matuai loa, mamala malama i le atu nuu matūlanga. Ia, ua tau mwhai ai fo i la to e tau, you know. Ia, o le tala there's always a room for improvement. Yes, there is. Ele foi se ato toa, o la foi fafitai. O te fafitai ia ila tau foi na ono na soani lo ulanga. Ele foi ngofi. Ia a faisa e foi se mele le ia ile nei tangata sa fai atu. O la talo na foi ile atua. Ia tau tua fa fafare to e vatu manu ia ma me uma sa e fai. Ia a fai nga o mele anga e fai mai te au talu mele na tai me o mai le so. O la talo fai pea. Pa fua leva pea lo so fua e ke sanga la o mai ai. You know what? I think there's one more question, but because there's still a few more things that I want to know about Asiata and, of course, the games and your program. We're going to go into a break, but before we go into our break, ele mawhai ngā rani ele pokalame lea, yanga leo o mawhangawhanga male hugs, these big hugs that we get from our amazing sponsors, the Pacific Business Hub. We mention them all the time, but we have to acknowledge Pacific Business Hub, who not only help us, direct us, lead us to a better and feed us and plant that seed of goodness so that we can plant the seed forward to everyone else. Laura, thank you. Not to forget Sei Oriana, who is Mal, Makanet, Blue Wave, Baitola Celebrations, and so much more. Again, we cannot ET. We always
make a shout out to the Yeah, man. absolutely, The absolutely. one and only. If you don't already know. O le la tau whamoe moe lea, again, toi whamoe Yeah. tua tu lea turu. Yeah. Aso toa nei nei. Vai oi e sa saru o le vea aso lea. I tartina ia oi. Tango e avertina e whawhiawhia. E le whamoe moe o a kopa. Yeah. A Vele College Old People's Association. No winga po teine matama tuai o le kolisi o le puatau nofo. Tama o le lau maalili, tatou o i o ritana. Se i lalo, mai laka mai kia. Hi, ai ke roa asonga, o ke whiu e su edi. Wawhera kakai ris kaka umiki. Ai vea o whanongora o kamanga e wai aso ia se i whaafia la lea onga lea. I heard he was in the first 50. Ai te iloi, mana tua. Ia ona ole uso ia iti, vane foi. Ia ele os tangata rai titi wa ko ia inga foi. A ona time. I don't think he likes being called that. I can. Okay, faya ia lang tala le fai so. I can. You cannot. I can. Ia ai ole winga ona fa matalang. So ia vai o le mau. We fai le mana ia le latest technology matalang. Tati tau ngale mention ak wa sau le blue wave au mai umati te yo I know. Ia vai o scholarship le mai runga le tantou team. Na la inga scholarship me ko ingola ka pi. Le ai la le ai so le o se ka pentei o kama. Le tu langa iti o le numera o le saola le wing yo songa o le tu langa o le wing e su ono. I heard that the wing always gets heaps of girls. Ai mana tua. E lo mo fi o le tala la le ala ko inga me kia. E Wang kau teste la ko inga usawa sawa. O ke kau le sawa ke e kele nga maua o le ala fa mai no malangkala. Nga ngo fa ko i kele o ka alu. Au wa e ka o le sawa sawa. O kama fo nga o nga pa su ko inga fuspa. E furo de ako. O le wing o kama lo sa wing. So sa ko sipi mangel la kapi true story al menna. True story. Ia okay lo ai fo ise kama I ka inga fa ala ve labi. Hey for it or shall. We'll be right back. Right after the break. Till we
Yeah, Samuel fa fo nga ni vanga o le afi po wa uri o melge so le mala mala mo tanto office anyways. Fa malo le tapo fa malo le sila mata no fo le vanga fa pe le to ai tune in mai le tanto program. Yes, it's me Marito Sala ia pea se mu ia malitanto burkalame ole BluTable Talanoa. No winga o se talanoa nga ilunga o tanto lau lanu moana. Ia e whaasoa iai, mai se fo ole au ngona tanto burkalama le wo tau maua. A mai se fo ile aso na au sa wai ma o join mai tono burkalama o el tau sala. Ole tau ole toe fafango ma le toe au talu ma le whaalau I loa lea. Ele ngata ole ati nae o halo mata fana wala tunu o Samoa nei New Zealand. Ya me se fo yo Samoa iso lava se vaeng. So se matata le lava le tulanga fa manu ya ile tua ia ti o e ala nei pisinisi o taleni o a uma lava sa ole ai me se lava ila jo le na soifua ia ma hola e nei New Zealand nei o le tunu o Whananoa. Ai le whangaro I nai le tātou pokalami. Ia le tautua ma le au nanga o langolongo sua le seo Rihanna, sponsor malosi a le tātou BluTable Talanoa. Le tō tisira mai. I le seila le lei o le tamaitai I apea. Ia o le au ke ngā kau mai kūwara. A vele a koko I Vanuatu. Ia ai whaapula I Samoa. Ia o le nā seo Rihanna pa pete fia sina fia. Tanga I le moto Samoa, I ngai mangele, ia le fale o loa fo I angan tā, ma le tele la fo o loa I te maua ina, sei, wa uma lava te unga I toe whaasanga au le lei ai le tina, ioi, o le tina, o ngā ua se rau pasengi, mga ola e koe whaase lau lima sifuru, afe I le sei Oriana, ioi, so o lava fo I se vaenga te mawai, ia ngata fo I lea, o le makanet, ioi, au ne ngano, au nanga fo le makanet, ioi, tau internet, wifi, wa uma lava tūlanga whapena, ioi, afe ua kausi lou, e ai o kere o whea kupo o kausi roro o langa. Le ai, a o tausi ro, alu asia sire makanet. E arga tai lea o le vai tolo celebrations. O unanga lea, o nai o tātou so fo I mai tonga, ai tau te loa autou. E pauni ongi konga e sere whaku Samoa. E ale na, e ankai ko o ruongi au Samoa ra uri ia. O io lea, lango sua fo ia ati na e, o alom tam whanau me se fo o nai o tātou uso lea tumotu Pacifica. Pacific 40. E ale fionga ale au pepe fatalo fatoi le fionga ale au pepe Junior tar le au le lei o ngai puli. Ia e mese fo siana mana mea ia ale fretua tasi fo yo tatou pisinisi tono le tatou office nei Pacific Business Hub. Ia le sa ma to ma fo pe o sola fo ila kama le fale. O yo le Pacific 40 so se faro no tasila le vaenga sa o au la sila fia la pepe. I was one of the first nga faunga ina le o nanga le fato a launchinga la vale amtanga. Oh, it's very easy. Flying off here. Very easy. Te lolong whainga Samoa. Warkele au kaimie vidi mai Samoa ngi kupe. Ia ko ke feika ala foku kupe mai lale onga o ngai fea. Tu no, lai ka fa fea. Te lola o le fa whainga off here sunga ia lau pepe. O le whionga ia lau pepe teli, Junior Tala. E whaile wha akau. E le to e tango o se tupi. Whai o e whaatau. Ai piki so o lava se whale o loa e lata ane. Ioi. O e to pole o e le sa vai. A fai ke sau mai a sau pe o ma ua ri kua sau. Na ua veila poli a sau. Ioi. E foli tātou whelo loi nai whale a lupo. A fai sa alo tau mati. Ia e tātou tuan matamantangi whale a lili. Le whanga. Sa fata. Whaasolo mai a whale la tai. Ioi. Nau wa iei uma. Asiane le tātou website. Le Pacific 40. E te maua umai. Nei au unanga. Alo lakua o mile lima suka la. Pingi whakau. Aruifo ia mami Samoa pe aruifo anti manko ko Samoa wa anti manko lava le tote ia aruifo la ia piki lau fatau ia e se fare loa lata latani wa mai ona fai pa anga matato nanga iti live awone ngalo le foi mate fa ngai nga tua aso to na taitas ioi tele yo tato tala au tala moni lava lo vai atu e tele le orila o fai mai Samoa ioi sa o fa finge ka nga olo vevela mai ori me Samoa a faila o le te tuli mtanga e au te lofo wa update ya sunga ya iti e risi vo tātou news fo mana tuara iti live. The reason why I like this show they're all fresh
or breaking Yeah. news. Breaking news. He always has breaking news. Ai wa le foi wa ile le waru solo no social media le tala le te falongo toi fai mai. E ai le sui le HRPP. Na o falongo ina. Yes. Na walu le fast. Fast. E vai ke lola ukala. Mele ala ingo me mika le tunu ule nei. Yeah. Oh, ka se vave le fai tala. And you know what? I feel like living a law 18 breaking news. Breaking news ngai law 18 ang ngafi. Alanga le ya se si ele ya la se si e mo to ai ma ya ile tele news. Ya na iti ma tu. O te lo langa ua tele le proclame ale foi tamari i pole uso. Ana tu foi langa sa olan sa no nga pawale foi proclame le nga so ta isa o me are million nge foi le euskadi. Yes. Iyo. Great. So so that shows how massive, that's huge of a program, you know, going globally. So if I've for ile unanga le tamari. Ulale ka uli papalangi, it's reliable source. It's reliable. Iyo, reliable. And reliable source ET. Wow. Ore upule iti, ngachi da fiere ka ngofie, pe ka iwa sela wa ma wa fa yele upule. Ya Elena fa tele la fo ya ila unanga le tamari a vaila sa mo le te fia mo se tala po ai kongur nga waru ese ya wa orunga ye ko mengi ngai sau jure ke le au sa pa sui solo tu lo le a fa asise ya tu le fa asise ya tu ya e te mo umare iti live iyo awala ne ngalo ta ya was tona iyo awe ke usu fa sau ka mafukanga usu mo ten le iti live ya le na tele fo news mo tanto malama male no ai o te leo vainga. Au ni ngalo. Ia, le whangaroina unanga a le business hub. A whape te kami wa ile la whawhia rua i maunga kawere i whiki aro pei. Also, afu me i e whiki aro pei. Le ayo kero whea kore, e o se whale inga fuan whale le. Afe mai e viso tai mare tamai tai la le lei, ma tu pule fo i le ma tu officer nei, ia le sunga lora. Iyo. Ofisa mua ke kau mai ai o lora iyo ia ona mawailo se mapusanga o lo wanganga e fa pe ona na ele ifiki lau pe wa umar vai aso ke le fainga ruenga ia ai sa wa i te Talanoa tele nisi o nanga mahava noa yes mau le fautuanga le ia awa le fa foi no se pisinisi ia po so lava se vai ngai ono fatu o la fesilia ia te o tele lava ta fa la wido yeah. O sau le aso mua ta iyo e. A me sila upur kala mema. A se fai sau kala. O te wha longo i lau wha Samoa. Au te le fai atu wai e gei rola ukala. E iei le si tangata e masani ne wha apea mai ana tala. Siata. Se maa ngai ai o e ma hepe anga le leise wha Samoa si teine lea. Le lau fai atu le tala lea. Te loa. O whai lo iei lau wha lau tali. Maka anga se pokalama ngangu ai ko fa longo ku lai le ono ngangu pia ai ko va ia ku para lapa mai ora ngangu you know ole asa tong tala fai what are you gonna say yeah se o fa tu se ono sa ia te ro lo u fia fianga ai le fa ia la tala lo fa fisi sa e so i fua i atu i New Zealand po atu ia sa ile ngangu le sa ile ngangu ka mix sa ai Fa koi fesiri lau ki nga fa ngau I fafo anga fa sangar ko inga la illa ko ayo mai you born outside or inside I was born inside New Zealand all of city yes. So ifua New Zealand yes I was born here in New Zealand. I'm going to use my Palangi voice. No, yes, I was born here in New Zealand. National Women's Gaminganga, National Women's AE, Le Green Lane. Wow. So mum and dad came here, like all of our many Samoans. Esa ili selumanga I manguia for us for. So now, so born, bred, grow up, everything. Was there a period of time? Oh, lava ilela wangangulo maasi. Asi stop. Was there a period of time na e tu wai ni usila ma e fai malanga Samoa ma e soifua e fo ilele ni nai tausanga. E isi time period toros. No. I
I was born and raised here in New Zealand, and the only time, interesting fact, well, it's not interesting and not fun, but whakawā malanga I Samoa, wa'u makua, like I'm an adult and I'm married with a kid, yes. So you only been to Samoa just to visit? Just to visit, but 7 days. Not to live, and even like for a month? Not for a month, yeah. E te rola la utala le laua tali di to tele. A fa pela na to te sila mai il fa Samoa to fine po tau sala. E te rola, don't mind her. Le wo fa tu la utala, le wingo la utala. Le anga le ya tu la fa Samoa. Le la fa ya ku I was born outside. I was born outside Samoa. E le ya tu la fa Samoa. Na ilo le sila na fa na Samoa. Lima kausanga ongo kausanga la o makua I mangingo a e o ufanga lamo. Yeah. Ai saulai nei o la ukalangoa ku ia. Beg your pardon? I beg your pardon. Is Gizmo? Yeah, I think Africa ki fa me I don't know that my mate, sorry. O winga I o la ufa mtalanga fa ala fonga ai au nga fo I mo I lantou o lo fa ta wora ngana. Yes. Ai o la ufa fitai ia te oi. Ele kakau halanga makua I fluent vave ki le lau fa Samoa. Ai vavatai fo yo nai te fa Samoa. Yeah, I am trying, and I do have a massive thank you to Tui, to ET, and to Shah. I mesia I Martin, who believes that I can keep going and be able to transition into, get my fa Samoa up to speed. And I have to credit as well Asiata, who is now, I think, I'm sorry, I don't know the makain. Is it the older man? Yes. Yes, I have to credit. Yes, I think. The old man with the beard. Sorry, he used to work as well at Radio Samoa. Does the... Or are you meaning Asiava? Sorry, Asiava. Yes. Asiava. Yeah. No. So Asiava, I have to credit him and also Tanawai, the team who. The interesting thing, I really wanted to learn the fa Samoa, upu. Absolutely. But I actually did a class not knowing that my interest wasn't actually to learn the language because I knew that I was far from it. It was actually because I wanted to understand. Because for me, I can learn the language easy, but if I don't have a proper understanding, so I think now I have a better understanding about culture, not as much, but now I'm more in tuned and connected because I'm like, no, I want to learn. That's good. I was born in New Zealand. Yeah. Tolo pulo fafitai fo il to tele le tolo tole mai mo mai ia asitasi fo io o so a pese la wilo fo so ga mau to tasi a so me se fo io le flitua matalena malo la vale no sai ia me se fo le to tele o ilanto io e se fo mai po ka me ki le aka kangi mai ronga leo aka kangi mai ronga leo e lua me ka ke fia pa ia ka ke fia pa ilanga mai mo ka fia pa io nga ara fa lo fatele atu ya me se foi o le mai monga fatalo fa foi ya I ya ufa venga nga pasta waita fata ia le ngata foi le ia o falitua ya melody ya me se foi o le VPM ministry ia fa pe foi le fa pita tau fa ya tu o tato mo cristiano a wa fer foi le se me e te alo fanga fa le nga ngai lo ya lo goto matulanga fa pena. Yeah, inga le manukau ngar VPN fa sanga I tonu male pumping sini fo ilele le BB gas stations in Ike's Road. Afe inga au ka fa pizza umana tau samira pizza. E ko fuloa fa fanga mai e fa le anga. Io, ai le umor pizza. O so kuro la via mai ore kala launga ke varoana. But also a massive shout out through to Tracy from Fete Lover. Thank you so much for your words of encouragement. It's really hard to be born and raised here in New Zealand. And for ia ka mawhai for ia learn le fa Samoa, not only the fa Samoa but also the anganuu as well, which is O le nei la wata tala noa o la fa no mana yo la fa Samoa. Ai fisi ele o se tala tau vane lenga o te fia I le ngangana.
o te fia I le anganu ufa Samoa, o tangata fo isa o wa o ngai, o ni atua o le anganu. Te loa lai sira fia il to tele o Samoa, le winga o la ufa mtalanga, o le au fai tofa, o le au fai yuta, o nisi wa fai ilangi le fōlaunga. Le fionga I le la au na fausia, ai ono Dr. Fanafi Maiai, ia po Fanafi li tangaloa. Ia e meso le to o tele, ioi. Ia ma le lava loa, te lo foi o le maua mai foi ia tasi le o se o foi fai onga o le soifua mai o le fionga I le roli ia pule semi. Ia tele lava foi la to no wa onga mai I langa nu. I'm really into the language, le ngana. O la ula tala. O tele tau sanga wo sa wini usila lo monia. Ai o mai le so o ke fiu e fai la ungangu e broken na. O le upumonia ta tele e broken ala ungangu. And I will never ever speak like a palangi, you know, pole alava. And yet I was born in Samoa. Ale wo no for nei to titi a lo su tau sanga o New Zealand. O le improve. Iyo sa mo sa broken foi le pe fangi ngai broken o le fai up. Ya tonu le waro tu lua. Le lua. O te kia mo le course. Ale winga la ufa matalanga. Compare fo I lo soifua. E ui o man tu o Samoa. Le ngai e se le tala le fa pe a Samoa o ma kua fanga o Samoa. E ka kau fo inga e le leila fa Samoa. No, that's wrong. Actually, my dad is too violent. Yeah, se vai la. Le winga la na la tala. E ma faina la vane fa le tala le fa pose. E ma fainga sa mai le sipik le fonga fetalai wa ile palemeni. Ia o alo foi ma fa na pe o le fionga le o tai tu au ale o failangi fo launga. Ia sau e o foi ala le sunga la au le mali to. O te ro foi alo fa ale fionga ia tu ila epa. A tara no me fila I tangata ia le lei o kau kala le nganu. Ai tala no ia lan tu fa na nei. I can't speaking Samoan. O le winga na lo jana. Ele fa pe ale le sau alo ta mama ma faila unga lo ko ing. Ona o ko me kia ile fa Samoa wa ile sitala na la fa il to tele. O le fianga ngu ia e va yor ka mai fa ia uma le ama le. No. Si tato fele le fa kasia ma le life le nei o langa o le technology sa o se ma to fe au. Awalo le ngangu maua mai oi la wa o ngai faya o ngai ni singa nga vai o le poe mar fa o ngai ni oh la sengumi ai ele fai upunga fa mai the world is going fast. The world is going fast. The world is going fast. E want to o le soifanga le o technology ma me o ma tato tau ma fai tau te o fa tas ia vai la ka ko live ngai e ia ile taimi e fainga taina to e tu tanga ta TV Onia. Ya ale wa sa ule winter ma ali dia ilalo tulo ilalo pranke kem la fa ko inga. O nga me mo mai ilalo dia. Ole live. Ala maka le live. You know. But so technology is going fast. We have to adapt. I have taya early to fini. Ila ngana. No la tala mo ni la. Awa fo ine it discouraging a oi. Ala ule fa tuanga. Awa ne it discouraging a oi. Ona o le taimi e fai mai ai nisi vai le kenge ngai le mai lang fa sa mo so what. So you know, and it's you know, and I have to as well, you know, mention mum and dad and mum and dad, you know, I'll never forget le lao mai Samoa e le lofo that was a language barrier for them both, but le wai loa fili ia pepa. That was all in English, and there was no. If you think about it, back in the day when they arrived into New Zealand and everything was in English, they didn't, you know, and with the little knowledge they came from, you know, from Samoa, they really tried to Lile for maonga and le lawa aka, and I'm so amu some days. I'm like, oh my gosh, Dad, you've been here for like over 30 something, 40 years. You know, Mum is 65 now, but I think, and I'm like, well, hang on, I shouldn't be laughing. Absolutely. Because o lea, Mama, Dad, leanga filile form, which was in English. And absolutely. Even my struggles, and you know, growing up, they were looking for a rumangai for me, and now I've gone back and I've remembered that they struggled
but they did it with their language barrier as well. So absolutely. so that keeps me pushing through, and now I want to make sure that I appalai I le mea I lo whangau as well. They need to learn the language. It's important. Aua te popole hoila ia wale o te lo taimi o le anta Talanoa I tāpuru kalami. Ia e aroa rua uma e awa sapasu ia kumalau whasamo i lau whasamo. Elelei foi lele. Elelei uma help mai oi I lau English. Ia vai le mana ia. E sosoangi mai oi e kau whala ikiki ia meo vea pe ia kau broken. Ia ai o sosoani atu fo ia te oi. Ia I tūlanga fo I o le ngana whasamo. Because that's what it's all about on BluTable Talk. We're all about helping each other, inspiring each other. Listening to everyone else's story and getting to know everyone. And it's not just for ia kako Samoa, lea ua ku'ulea vangoa fo'i for our Pasifika community. Nice. So we've had a few Tongan guests on the show who have shared their story. Ko Kylan, and there was so much more. Ole se ufa fesile tu fifa fesile tuai. Wai ta ua la au ta ia la I ono le ngana I lau fa Samoa. E la tu lango le ngana I tono le tanto fali. I a inga. E to te faunga ina la fa Samoa pe ona o tu lang wa ngangu aku ia ma le tu langa I le. It's a mix. It is a mix. If when I gossip with my mum, how will fa Samoa? Mum, ke lole o fa longo Samoa le waka o mai o faithful, HRPP and fa. So when it's something like, I wouldn't say gossip, but something like that, will fa Samoa, and I'm thinking, I sick fa Samoa, but that's me and mum. Dad, on the other hand, fa Samoa, my dad, and when he hears, se fa Samoa ka meke le loa. Ona winga lau tala o fafsile. Tasi le va e ngai mafua I le si tu langa fo I o le toi whawhainga tā lava fo I nei alo mawhanau na soifua e nei. Le toi tau mawhaia o fa Samoa. Ia e tua ia la ia te loa tua awa ua leva no mai. Ia au te loa la kua kurai kama fo ia lenga laki mai le lua kausankaru e se. Lenga lucky 5 minutes ago. E nana o whaia tua tā ua whātata la fonga. Ai longa e se o te le encouraginga. La tau mwhai whao ngā reo pulea. E le whapio o te le encouraginga ia ni urunga li e toe whena nui ni whanau le whali. E nana o whaia tula o tala lea. E alofa moni la ila whanau peila o le tūlanga lea tele na sa ile si to tele wai le ngata ia o le tausala. Ai fai fo ina isi fo ita tamaita I whasara lau o ri whasara lau ngai ka maiki whanau I nei. E whamai whae le ringi whasamo o ia o whanliku whasamo. Ai o lau la tu o lalo e mafua mai au te tono a hinga. A wete worry fo I lau ngangu I le tamaititi le whali. Se vanga o ai fo I malau ngang. Ia alu I koses lai fai o I lau ngang. Alu wingo lau tala. Mana ia I o lau wha Samoa I lau whanau ia so faiso. Ai ku le ngangu le anga o ni usila o le atunu o le ngangu. E aru ese mai loa lau tama mare whaito to o lau whali, ngangu roa. Every person, a majority of people e mita I le au wala, o whea lava, alu e ukur ka vale, alu le dairy, alu I whea ma whea. E o English. Ai a fai foi la e to tofu tu tono lo fale ai e ko English mai ma oi. E ko English aku ma. Ia vero la ta to tu nga ngunga. E ta tele fa ala nga fa tu ia wa tu wa tu ne ine ia sta mai titi le on ma to no ia so ai amo ke ko ngu. Wa tu mala na tene mai ni usi. Ia ar kinge for sa mo. Ia la lo fa tu le ai pe la ka mo. Se fai I lau kinge po se se fai po ia pesilia ai lo le fia fia tu no male panontina san fai se o ko ro pen fanga u ngei pen fanga u fafo ia a fa mai lo marcado le ngangwa ra kamera hey han did you born today or born outside ia le mena na mo ai te ma fai la vai te fa sa mo ai si o walo. Ia vanoa I to tono ai. Nga fai ia alu e au mai le I puti. Alu e fai mai se I puti.
o lesi mea e fa sa mo fo ke mo ke le fo e mo fo le matou ai ngai te ro taimi len matou ai na la tele te ro fa te ro matou ai o te e ka mo fo e mo ke fa sa mo ai se ia fe ia langi malo wo yengi malo ai ko fu ku le ka mai ki san just don't run. Don't run in the corridor. Ang pingi lang yung pasa mo. Ala ko e kuri san mai. Ha? Le o ma sangin ka mai kiki ngang ulo fa. Mai san. Just ya ngale just tar mele just ya male lima le wa. La fa mai. Mom. Ya e man menga fa memar ka mai kiki. Mom. But it is it's a difficult subject, and I know we do a lot of us New Zealand born Samoans, we do our absolute best, and I know it's convenient just if I go and get this please now. I don't say please, I'm just being polite on air, but hurry up. But when I'm very frustrated, you know, and that's where the Samoan language comes in effect when you're really like need to make sure authority in the house, and then you're like so you know it's so difficult. So what language are you now? You've got children. Yes. Kids. Yes. How many kids have you got? I have 3 children. Three children. Husband Samuel? Husband is Samuel. Is he watching? Are you watching? Are you maka mai? Shout out. Fala le mata mai. So what language are you using to communicate to your? I know they're very young. Very young, yes. Are you just full on English, or are you just trying to mix up with some? I am trying to mix up my 2 older girls. English. Unfortunately, it was strong, the English, and I pushed it on the 2 older ones. Opepe, she is very familiar with her Samoa, so everything. So we use, we nice. Communicate to her in Samoa. The older girls, they understand malama le Samoa when with mum and dad, because mum and dad raised the 2 older ones. It's maybe that we struggle with. So she's quite vale. So I have to put the authority voice on, and that's when my Samoa comes in. Yeah, see, I did all tala le wai mai o le sila va enga le tele tiro lo tama ti fa pe o le tatu fa Samoa. It's a harsh language. Yeah. It's because e pe tau te fa nga ina le timo o le fia I mo te. E pe o ke ro fa nga son, you're so gorgeous. You know, I love you, son. I kaloa. Faongaro if a perono kamiki. Okay. But you know what I found, Asiata? The Samoan language is such a beautiful language because, you know, let's be honest, you know, my English school, everything. Some of the words in the Samoan language, it covers words that the English language doesn't even, like, you know, you cannot even describe in English. And some of these Samoan words, and I'm like, and listening to it, I'm like, like on that le way o tonu vai nga le o te fia fa so ona ta oro le mano longa mo le ta program o le way mai tonu e inicio ila to we fa mai se asiata pe a mo mi fo isa o so vai nga i ala to tau mo fa nga mata penanga e fa pe mai se ma nga i o lau ngana mai o lau nganu I refer mai la ngana. Let me just say something. Ele se ngana se nganu. Anganu is not ngana. La ngor tele o kanga kale fa mai. Ngai o lawa ngangu. Yeah. I refer mai isa ula nga fai. Yeah. No, I disagree with that. That's mine, and that's through people nga nga mai. Yeah. Remember lao tanga ta sa wa ona mai yo fanafi. Yeah. Ai ronga ye se te fia tara noa i tafta fan i tu lo la si la fia le au tu la toa ma le au fo lo loa
O le lo matua le tu lo o whailangi le whaulonga. O le skola o le ngangana. Ai matua la, ai fia mana o i le ngangana whaafailaunga. Ai whamai ngia le leilo, le lei ia o lau ngangana whaafailaunga. Ai ai whapea mai le leila ua nganu. Whai o ngake refer mai ila unga ngana. Then e se la lo whaupunga mai le leila ua nganu. Lenga o le nganu. It's an action. Anga nuu. Anga i whanua. O anga. Okay. It's your movement. It's your action. Like anga nuu cover ceremony. O me whapenga o anga a nuu taitasi. A nuu o uma o Samoa. So ole language la. E ke le action ai. O e tau mō mele wingo lau tala. A whapea o leanga o whailaunga a e mana o ki compliment mai ma ngai o lau tūto o ma ngai ai o lau. Leanga e te leo sila fia. Te o ke le lei i se anga nuu. O e mō mele wingo lau tala. I think I need a break for this. I'm trying to catch on, but yes, I think we need to discuss a little bit more because I'm trying to put the two together. But I love it. I love that I'm learning. So culture. Yeah. Culture, yes, culture. Culture is anganuu. Language, oratory. Yeah. Ngangana whaafailau o tātou. E yeile everyday language. E yeile respect language. Ngangana whaaloalo. Yeah. Yes. E yei fo ila male ngangana whaafailaunga. Yeah. Ngangana whaafale upolu. Ua whaanai lupe o le nei aso o lele ua ta oto a ta ata o ta uleleia. Awa o lea ua whea ngai senga ula i le mali o lasi, mali pa ia lasi o le nei aso maa fua i sea pai la tu ma ta whanga lea lofa o lea tua. Ngangana whaafailaunga le na. Ngangana whaafaa alo. Se ia ao mai lava wha mole ia le vaile nale. Yes. Se wha mole se e ao mai lava, se i susua ne lava i le tūlele. Everyday language. Alo mai se whangvai. Yeah. Yeah. Ale whai me whakauleanga i saula ia ko, hiro, ole nā. Ai e talangoa i le anga nuu, culture. E se la le mea le nā. There's a lot to learn. But we're right. What did I do? I often hear people, if out of after you for, if I pay my essentially lay your wangu. Yeah, I have a fair pair of Nila or Kiri Loafai or Umanga, no Samo. Yeah. Yeah, why I do face se Kalolo, why I do find or yeah, well, I like to a man or Telela up. Yeah, lela ka la fa mimika ma ye makaika. Ola ule na fa so but practice makes perfect. Yes, definitely. Practice makes perfect. So the more ono tal tonu le upulna. Langa wa ngosau o ke le ko ya o ngai New Zealand is English. I'm telling you that. Oh, okay. Na uma wa o ngai Samoa fa u I pesenga ma uma ya ma watu ya fa misionga. Sawa ia, ai te roa, na lava la uta o sore na o te sau ke ngangoi. A whaila whafonga, mai to telon matu a inga sau sau no fo ya so ia. Ea, e asko wakau improve le ngangu pele. Aro wingo la utala. Practice makes perfect. Ia, a le tūlanga la lea. O na o le tatu programi. Poli lea ngang whaamalo, le ngang whaafitai. Yes. Yeah. Le tūlanga me se whea o le tōwhine. I hope it upliftai oe. No, it's been a good Talanoa Molingeia. So, I know that there's a lot to learn, but no, I can't wait to bring more guests and so we can learn because it's all learning. I'm still learning, and I know that there's parts of the industry that I need to learn as well, and I will definitely take on board what you've got your fuss today. So, but yes, we do have to wrap up because we need to quickly fly over. We've got the helicopter waiting. We need to get you in that chopper so we can get you over to the field. Absolutely. Run it straight, left. Absolutely. And then we're going to go and set up
TTA. That's the one. Talanoa, Ta'alonga Ma'asiata. There you have it, guys. We need to shoot off because I need to go and mow the lawns for this dude's show. Yeah, that's the one. Don't forget, I want to ingalo tao le fitu time New Zealand no ingalo valu time Samoa. Yeah, okay, those full fiku time America. Yeah. Tao le fitu ole a twin sao twelve tanto burkalamele Talanoa Ta'alonga Ma'asiata. Yeah, matatu tu etalie. I want to ingalo. Coming up, I have a guest for you. Le wingi longo wa le tai to fitu le manu Samoa. I'm gonna stay around. I want to see who this wing wingi is. Wingi longo wa le tai to fitu le manu Samoa. There's a chicken wing, yeah, le ai lungo tato lungo ta por kalami Talanoa Ta'alonga bale hanno no ai. Yes. Yeah, ai mai lo nei tangata faftai tele Samoa faftai ia ole ale tautua le a ia ale to fine me so nei tangata. Mai upu fale ata pa ia ai o ile pea. Madia feno le afo I senga ngana ua pa o papa wala avale. Yeah, we're sorry. You know, any mistakes or any pronunciations of any sort of sponsorship or anything that you know may cause us a mistake throughout our broadcasting today. Yeah, well, we are just amateurs people. Taumawhai was just taumawhai. Yeah, whaasoa, mese fo tulanga. Amangano se leo, that's all from me. Asiata whalemalo. And once again, a massive shout out and a whawhetai lava to the Pacific Business Hub, of course, Se Oriana, Makanet, Blue Wave team. Don't forget, please, without our sponsors, you know, we wouldn't have a show. So please go over to their page, hit like, that's all. E free ale mea ngale, like, male, share. And also Blue TV, where we will be broadcasting everything that we have from Asiata's new show to ET Live, whatever we have, all of our production line will be there on Blue TV. Show us some blue alofa, but a massive shout out to you all. And quickly a shout out to Beata, who always tunes in as well, because I've just seen her comment through. But yes, I do apologize if we have crossed the line. But God bless. Have a wonderful Thursday, and we'll see you guys again tomorrow. We do have a special guest tomorrow. Joining us here on BluTable Talanoa is the beautiful Josephine Bartley tomorrow for your Friday, Fiesta Friday. So don't forget to tune in. And don't forget to tune in tonight. God bless. I love